La guerra en Ucrania, si bien tiene su campo de batalla en mayor medida en territorio ucraniano, con el correr del tiempo fue desplazándose, luego a Rusia de forma directa y lo que advierten las naciones de la OTAN ya de forma indirecta en la denominada guerra híbrida, con sabotajes, ataques cibernéticos, de propaganda, así como interferencias políticas y hasta con bandas criminales en el resto de las naciones de la Unión Europea. En el mar Báltico, estos hechos son cada vez más notorios y en las últimas horas se dio una escalada que alertó a dos ex repúblicas soviéticas, hoy parte de la OTAN, y que temen que el conflicto pueda inundarlos en cualquier momento. El buque Jaguar es uno de los más de 100 barcos de la flota en la sombra de Rusia, un término que utilizan los países occidentales para referirse a los barcos que acusan a Moscú despliega para evitar sanciones internacionales y que normalmente no están regulados ni asegurados por las organizaciones occidentales. This is Estonian warship Papa 6732. Your request will be denied. Follow my instructions. Alter your course to 105 immediately. Over. Yes. Yes. MiG. वो हमारे जस्ट ऊपर अभी सामने से हमारे ऊपर आ रहा है एयरक्राफ्ट है हाँ ड्रोन जैसा ही है ये और वो टर्न कर रहा है शी इज टर्निंग टुवर्ड्स द स्टर्न ऑफ द वेसल Ну давай, с разгона. हाँ वीडियो बना रहे हैं Finalmente, el barco petrolero fue escoltado hasta aguas rusas. El incidente fue advertido por Estonia, pero llevó a las autoridades lituanas a dar una explicación más amplia de lo impredecible que es esta región en Europa, en la llamada guerra híbrida. Baltijos jūroje tokių incidentų atveju ir kaip sakyti, eskalacijos tikimybė didėja. Ir matome, jog pabandžius sustabdyti tanklaivį, kuris aiškiai plaukia ne po savo vėliavą, o kapitonas kalbėjo sklandžia rusų kalba, po minutės pasirodė Rusijos naikintuvas, kuris panašu pažeidė Estijos oro erdvę, tačiau aiškiai davė signalą, jog tokie tanklaiviai Baltijos jūroje yra saugomi Rusijos karinių pajėgų. Aš manau, kad tai nieko papildomai neįrodo, ko mes ir negalėjome ar neturėjome žinoti. Tiesiog reikia vertinti visas aplinkybės ir Baltijos jūroje eskalacijos, sakykime, rimtos eskalacijos tikimybė didėja su kiekvienu žingsniu, todėl net ir tarnyboms, kurios turi įgaliojimus atlikti tam tikrus veiksmus, visada reikia įvertinti galimas pasiekmes. Bet Rusija demonstruoja raumenis, aiškiai rodydama, jog savo naftos kelią jie yra pasiruošę ginti ir tokiamis priemonėmis. Aš noriu priminti, jog pagal Sentry programą ir bendradarbiavimo tiek Šiaurės Baltijos šalių ir NATO formatą, NATO laivai kariniai taip pat yra Baltijos jūroje ir tą naftos, sakykime, kelią ar tą šešėlinio laivyno tanklaivius taip pat prižiūri. Tai todėl dar kartą kartoju, reikia elgtis atsargiai, racionaliai, kad eskalacija nevirstų vienu ar kitu tiesiog. Ante la gravedad y repetición de los hechos, desde la OTAN aseguran que siguen de cerca la situación. NATO and Estonia are in close contact on this and coordinating absolutely on making sure we know exactly what is happening. But again, this is why we are active in this region collectively, of course, Estonia and the other nations on the Baltic Sea, but also as NATO collectively making sure we keep this part of NATO territory safe.